Assalamu alaikum. Амансыздарбы, туғандар. Бүгін жылы 19 январ 2025 жыл. Ноқаттағы бұйырса сіздерге үшіл саған ойлардың бағасын бұйырса шығарып береміз. Сіздер бірден лайкты басыңыздар, комментарийге жақсы ой пікір қалдырып, достарменен бөлісіп қойыңыздар. Анан үшіл біздің каналға сөз қатталыңыздар. Біз бұйырса ардайым мал базарларды тартып шығарабыз. Комментарийге жазыңыздар, сіздер жақта саған ойлардың бағалары қандай салыштыры комментарийге жазыңыздар. Мына мал базар содан өте қызыған жерлері алыста жүрген біздің мекендештер. Сағынсаңыздар, біраз болса дағы сағынышыңыздарды жазып болсаңыздар болады. Чемпу базары 235 Ушул эки уйду 234 миң болду. 234 миң болду эки саны. Торпоктары өкөтөң эркек экен. 234 миңге баалуу. Ральча бейкилерде. Assalamu alaikum. Kaçtan gelen uylar? 160, 150. 160, 170. Torpağı erkek burgaçı bu? Erkek balası. Bunun erkek ha? Ne oldu baka? Kaçıncı balası bu? Üçüncü balası. Sadırбай var. Sadırбай ta. Ha boz bu. 120 ayda ekran. Kança bay verdik ha şunu? 45 verdi. 145. Bunu 150 dediniz ha? Torpağı urgaçı bu? Urgaç mı? Urgaç. Kaçıncı balası bu? İkinci balası. İkinci balası ha? Kança bay verdi şu aka? 108 bin. 108 ming. 108 bin. Sozаңыз берсін aka. Жақсы сатып алың. Балаларын ұқтыңыздар, мен бір сире айландырып тартып қойайын. Бұл тұрпағы почти өзіне жетейін деп қалып тұр. Просто бұл ұрғач екен. Қайрат, саттың ба? Мынау үшін сұрайлычы. Бұл қанша екен? 130. Торпақ ұрғач еркек пе? Ұрғач қаншаншы баласы? 5-ші баласы. Садырағы қанша сүті бар азыр? 8. Сар кеч. Қанша баға берді базар? 108 миң баға берді. 8 litre sütü var dedi, 108 ming'e bağlıptır. Torpaq kaçıncı balası dedin? 5. Ha, 5-ci balası dedin ha? Yaxşı, sodan versin ha? Az oşun bağıltat, sıraylıcı, yaxınıрақ barıp. Kança verdiniz? Kança reis? 93. Ha, 93 ming. Torpaq erkek burgaçı mı? Torpaq urgaç erkek mi? Erkek ha? Kaçıncı balası eken? Üçüncü balası ha? Sütü kaça var aka? Sodasını köp uzbay turaylı 93 ming bağı berdi. Assalamu alaikum. Pul qancha ekan aka? 130 kam var. Torpaq urgaç erkek mi? Urgaç torpağı. Urgaç kaçıncı balası? 130. Kaçıncı balası? İkinci balası. İkinci balası ha? Urdat birim deydi mi? Pazar bağı verdi aka? Pazar 115 milyon. 115 ming ha? Yaxşı. Narxı çaka? Ha oldu. 107 milyon. 107. Torpaq urgaç ekan ha bu? Erkek mi? Boz bu.
Kaç ekan pulu? 110 bin. 110 ming. Qancha baho berdi? Hı. Qancha baho berdi? Evet de bakatırız. Bag'iltovi. Pulu qancha ekan? 115 so'm. 115. To'rtpa urg'ochi erkakmi? Erkak. Qanchanchi bolasi ekan? Ikkinchi. Ikkinchi. Baho berdi, qancha baho berdi? 105 ming. 105 ming baho beribdir. Sütü qancha bor ekan? 45 bak. 4-5. Yaxshi. Ultra u. Ha, Ultra qancha? 24. Ko'rsatchi kamerasini. Pul qancha ekan? 1100 1100? 110 mingmi? Ha, 101 ming degan. Ha, 101 ming deydi. To'rtmoq erkak urg'ochi u. Kaç? Urg'och qanchanchi bolasi ekan? 3-chi bolasi? Sütü qancha bor? Ha? Sütü. Olsun bir ben. 101 mingga bag'iltadi deydi. Ha, bitti uyda. Qaysi? Ömer tartib qo'y oğlum. Ha, o. Tartib qo'y, kengir tartib qo'y. Va, o'tirib. Qancha qildi? 102 qildi. Baba, bayağı 101 verdiler. Az 102 ming oldu da. Tartib qo'y. Oldu oldu. Bu boz ekan ha. Bo'z aka. Qancha verdingizlar? 131 ming berdi. 231 ming. Turpa urg'och erkakmi? Erkak. İçideki Amerika o'xshaydi, qo'shqa deydi. İçideki qo'shqa erkak deydi. Qanchasi bolasi ekan? Shin bosalikdan. Qanchasiga so'rayapti? 3-chi, Yaxshi. Sodangizlarni bersin. qaysi qayoq yer? Qayerdan ko'rasiz? Baykaji degan YouTube kanalidan ko'rasizlar. Buyursa. Yaxshi. Sodangizlarni bersin. 131 ming baho berib жатады. Pul qancha ekan aslom yo'q? 130 kan var. 130. To'rtmoq urg'och erkakmi? Urg'och qanchasi bolasi ekan? 5-6 balası. 5-6 ha. Qancha baho berdi? Baho berdi. Baho oldu ha. Sodangiz bersin ekan. Baho berilib deydi. Pulu qancha ekan o? 150. 150 ming. Ova. To'rtmoq urg'och erkakmi? Mальчик. Qanchasi bolasi? 3-chi olasiz. 3-chi bolasi. Sütü qancha bor aka? Ha, Sütü 10 litre var. 10 litr. Yo'q, sen tartmay Chiqsangizlar chiyib qolaverasizlar da. Dehqonchilik. Tursun! Qancha havo oldu? Ben 60 da oldu. 69. 70'den 5 hoş. 69 ming baho. Туғандар, лайк басылайттар, daha bir жол лайкты басыңыздар, каналға қатталыңыздар. Мынау ушинтип саған ойлардың видеосын жыйынтықтайбыз. Алла разы болсын барлығыңыздан.